Dumelang metswalle-nyana. Tsatsing lena ra bala buka e bitswang Lereko o kgathatsehile. E ngotswe ke Mmaleheng ya Lereko Tshwaedi. Ha re utlweng he. Nkgono Nomvo o hlokomela hore Lereko o kgathatsehile. Ha ke sheba Lereko, ke bona ngwana ya sa thabang ho hang. Ke ka re o hlorile. Ehlile ke nnete, Lereko o kgathatsehile ebile ho ya mo hlorisa. Lereko o qala sekolo ka Mantaha. O ikutlwa a kgathatsehile hobane ha tsebe na ho etsweng sekolong. O ikutlwa se a sa batle le ho hata mabaleng a sekolo ke letswalo. Sefuba sa hae se a kwaleha ha ana taba ya sekolo, ebile o seka meokgo. Ithu mala aka a bohloko. Ke a ipotsa na ebe bana ba fuwa dijo sekolong moo, ebe ba dumelletswe ho kgutlela hae. Lereko o utlwa fella ke tshepo ho hang ha nahana ka sekolo. O a dubakana, o a hlora, ebile o tlala kgalefo. Nkgono o hlokomela hore Lereko e sa le a qetela dijo ka motoho wa hoseng. Ke nako ya tinare empa Lereko ha a so ka ja dijo tsa motshehare. Lereko moshanyana wa nkgono o a kula na? Ho bohloko ho kae? Tjhe nkgono, ke mpa fela ke sa lapa. Ke utlwa ke sa thabele ho ya sekolong. Nna ke tlwaetse ho dula le wena motshehare, na bana ba robala moo. Oho, jwale ke a utlwisisa hore o kgathatsehile ke tsa ho qala sekolo. E re ko o qoqele ka ho kgathatseha haka ha ne ke tlameha ho ya moseo mawatle New York. Nkgono o qoqela Lereko ka leeto la hae la New York mehleng ya hae. Le ena o ne a kgathatsehile haholo, a ipotsa dintho di hana ho fela. E le hore batho bohle ba na le ho kgathatseha ha ba tlameha ho qala ntho e ntjha. Lereko o ikutlwa phuthollohile jwale, ebile o a hopola hore o lapile, le dijo di tla theohela ha bobebe jwale. Ke a kgolwa ke tlo diana le metswalle e metjha. Ho bua le motho eo re mo tshepang ha re kgathatsehile ho bohlokwa. Ha re ikhupatseng ka pelenyana he metswallenyana. Hana lebitso la ngwana ke mang? Nkgono wa hae ke mang? Ngwana hobaneng a kgathatsehile? Nkgono o etsa eng ho mo imulla? Mme ho imulla ke ho etsa jwang? Na ebe wena ha o kgathatsehile, o kgona ho bua ka maikutlo a hao. Pale ya rona e fella mona he metswallenyana. To the parents, the guardians of our little friends and our big friends, in fact. The stories are available in PDF format. Just email us on tshwaedi@gmail.com to receive your own copy. Ho lokileng he baratuwa, re tla bonanang nakong e tlang. Bye bye!